Minisita Mateke najangwe imihondano yo maka nayo kozire cyango okuretera bishiki bashwerwa abakiri bato. Ariko kuki mushaka kurya ibijumba ari imikucu mwareka bikabanza byera? Nikubwira abagabo mushaka kubirya biteye byashya mwareka bikabanza byashya mukabijana bikoze iki? Nenda kugaruka nibuze ngo ufite umwana uri hasi imyaka 18 urashaka iyo kusha. Ejo mbageta defilement numujimanya bamara kureta mukoto koze defilement maza kukoma emyaka yawe yona yamagara gawe gona ico muri kwenda abasigaza baryaha eco mukimanye actually nabichi nimwe ndufiringa bojo ni wabo ryo mwishi okadfiringa umuja ari hasi y'emyaka 18 niyo noza kuzomuchome ngwijore bakatunda ibintu byasigaraho okurundana sentezi kubeko bembiro asaba Paulo omnyishengero w'ishazaria Chaka North kandi nawahire Miriyooni 3 hamwe no muhezo w'umutonganizi w'ihanga Jackson Kafuzi nawahire Miriyooni 3 rero zindi zarwo mu kuguza amatungo nebihingwa kandi ninyenda kuzishashura kashi mutasiba munkuratire. Abakristo nibajangwe ekereziya yibarukushabira muninche kandi neye bidongo. Ekereziya tuye turi mwefunzira mulonga kandi kali temporary akira kubona kabaza kushenyuka bikatumwa. Kandi tugereza ukombeka ekereziya ni orajere beragundi waditishani impango tujya wall plate. Natunga kire ndaza kugaruka. Twongera ogundo muzizi. Tucarya. Reverend Father Agacencwire bwana mukuru wa Kanabari Parish kandi ojwekire Bishop wa Fort Portal Diocese ashabira abantu kweharo kwebaganisa mu madini. Nimbagambira amazima busaho omubazi ogurukutambira omukatoliki gutarukatambira omuprotestanti. Busaho omubazi ogurukutambira omukazi gutarukutambira omushaija. Nahabweki edini yona na mazima go kumanyira abantu bona kabarahanga na magezi busaha amagezi makatoliki maprotestanti masiramu makafiri tigaro omugandi abaziro mu district ya Shema bashabira kumanyana kuyabo babase kushomeseza abana babo mashomera gubari kubasa kama nabakunda okushaboku kwirwe Reverend Benedict Njunoha izoba lya nyuma abaziyo hamukoro go kusima ruhanga abwishomero ya Mhito Primary School erisinje district ya Shema ombigezo bya PRE mabare mnonga kureba ngo Mhito yabire negaywa no munda ndakwasa ku gito bakamama obwira bakawagera mwitwe ngwekito nduzwara umungaro nduzwato umungaro akata wayongudo ataba yishomero ataba yoki nabo tubakaho takuteka teka ngo ntuza kuza aha mutugo wa district ngati uko mujuru za kutugambera none umuntu bari natamba twina abana binyo twina abantu mbwedwana umbuzo tabini n'abanga kandi abinita oshanga tabine ibabano barete kai Mhito Primary School wabo ino mukozi wawe ukajotu webare wakoraje nayongera kukoraje nambwe ni to turukusiye mabana be cyamushanjwa nyoni ntekateka nguna n'umwako go kwije abe cyamushanjwa babasa kwija kugwisakaho. Abebembezi bishomero basimira abazire nabeji ahabwo kubahereza kitenisa bakashisa abana 8 umuguredi yo kubanza Kandi tuyire muno wina itakabahuga batobarazana magunga nimbasima abekesa omumazima umurimo kumukozire tiga basima ngo nahezayo tusima abariyo no batu kurza ishomero tusima foundation body church kandi yatiri mu bwesije gukora Gashaka Philip Murangira na Abraham Muganza.